kunabantwana abavakashile vandaag eJardini. EJardini. Bazova vandaag abazangizola. Bazova maybe. Ay nawe uyabona bozitsheleni vandaag uzovayisa ufanafana emall emaponi. Uyombhayela nyani igawule emblome la but or bozomorder iskuta silethe uyangithola but no yabo sebangaki usazongeke usayenza yabo leyo 3 and bangabudgetha leyo ngicabanga ukuthi yakhulunywa kudala esidakini ukuthi mama baba mawuyovakashisa abantwana bakho ubayisa kamalume ubayisa kimi ubayisa kagogo manifaka negrozanyana bahambise negrozanyana namaplastic bahambisa abantwana bonke indaba abazohlala konje mina sibalekisa yenza ama prices wezinto yabona mfethu izinto sekuba ngathi siyabala manje abantu abathishi unemployment iphezulu vele umntana abantu beze yena nomntana wakhe or nabantwana bakhe bazohlala like imali yaqala abantu bazostanana yakutshela ka yini abazoyidla like yadlala sibali ikhukhi imali yadura so uthola leza ngemiqondo ukuthi la kube ejwayele ukuthi from amaqondo khona ezinye aphula uthola ishabo matrix yabona yabona nje ukudla sinalento ukuthi akurengeke hayi mina ngizokhuluma mina mawumosha mina ngizokhuluma sibala engeke but abomama mele bavakashisa abantwana babo nekhafti sakini nempuphu befaka impuphu nefish oil ke please ngizo understand ukuthi akuraf nami ngizopesha la hayi nje phela abantwana banesitala sibalela abantwana laba like masaba baningi kufanele ukuthi kube khona ube nemalinyana ye-ice imalinyana ye-go slow during the day akakhulumi